Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana mushobora vyose, Mana uhindura ibihe, Mana uhindura amateka, Mana urema ibitariho bikabashaga kubaho. Ndasenga umwene data agiye kumva ijambo ryawe, reka imwubake mwami Mana, kandi rimukomeze ko rimusanze naba ariko rimusiga rizana impinduka mu buzima bwe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracyariho ivyizigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Haracyariho ivyizigiro ko wakomera, haracyariho ivyizigiro ko wagera ku nzozi zawe, haracyariho ivyizigiro ko wagera ku vy'abandi bageseho. Ku Imana twakurikiye ntirobanura ku butoni, ivyo yakoreye abandi nawe yabashaga kubigukorera. Haracyari ivyizigiro kiyo ndwara wabashaga kuyikira, ivyananiye abaganga, turafite Imana mu ijuru ibishoboye. Haracyari ivyizigiro utarapfa ni wihebure. Birivuga ngo Kristo muri twebwe ni ivyizigiro by'ubuzima bw'ejo hazaza. Umuntu wese afite Kristo indani muri we ategereza kugira ivyizigiro by'ubuzima bw'ejo hazaza. Ivyo utabonye mu ndwi irangiye nagomba gutangariza kugiye kubibona muri ino ndwi. Imana iguhezagire cyane. Ivyo utabonye muri kuno kwezi, ubwo kwezi kuri imbere kwa kane, naje gutangariza ko ari bidasanzwe Imana ikubikiye. Imana iguhezagire cyane. Tugiye gufata umwanya wo gusenga kubw'abantu bagwaye, kubw'abantu bafite imitwaro, twongera tunasengera ino ndwi. Ndifuza ko ino ndwi yarangira Imana yaguhuje n'umuntu w'ikimazi. Ndifuza ko ino ndwi yarangira Imana yaguhaye akazi keza. Ndifuza ko ino ndwi yorangira ibikorwa vyawe biriko biragenda neza. Iyi ndwi Imana ikore surprise ku buzima bwawe, ibintu vyari vyarase mu buzima bwawe ino ndwi bikunde mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka dusome ijambo tugiye guhagararaho, dusoma mu gitabo ca Habakuki igice ca mbere umurongo wa 5, havuga ngo endani murabe mu mahanga, muvyitegereze mutangare mwumigwe, kuko mu gihe cyanyu ngira nkora igikorwa mutokwemera naho mwokibarirwa. Mu gihe cyawe Imana igiye gukora igikorwa gitangaje. Turasengera kuri iryo jambo, mu gihe cyawe Imana igiye gukora igikorwa gitangaje. Buri muntu wese muri ino si arafite igihe Imana iba yaramushiriyeho, kandi ico gihe Imana irafite ibintu yashizeho bitegerezwa kuba mu buzima bwawe. Buri munsi wose Imana yarateguye ibizakubaho buri munsi. Imana yarateguye ibizakubaho buri somene. Imana yarateguye ibizakubaho mu kwezi. Imana yarateguye ibizakubaho mu mwaka. Buri mwaka wose na buri munsi wose ubuje, ndetse na buri saha Imana ibifite ibintu yarateguye by'ubuzima bwawe. Abefeso 2:10 birivuga ngo hari imirimo myiza Imana yaduteguriye kuva kera kugira ngo tubashe kuyigenderamo. Mu gitabo ca Yeremiya 2:9-11 havuga ngo ndazi ivyiyumviro mbiyumviraho katari ivy'ivyago ariko ari ivy'amahoro. Ariko biya icongereza ivuga ngo ndazi imigambi mbafitiye. Imana irafite imigambi hejuru y'ubuzima bwawe. Imana irafise umugambi mwiza ku buzima bwawe. Imana yiyumvira ivyiza ku buzima bwawe. Imana nta byago yiyumvira ku buzima bwawe. Imana nta muntu numwe yipfuriza ikibi. N'abari muri boîte, n'abari mu kabara, bari mu busambanyi, n'abicanye, Imana niyifuza ko nabo bopfa, ahubwo Imana yifuza ko bokizwa bagahindukira bakava muri izo ngeso mbi. Nta muntu numwe Imana ifitiye umugambi mubi. Imana idutabare cyane. Birivuze ngo mu gihe cyawe rero nzakora igikorwa nubwo no kikubwira muri kano kanya utopfa waremeye. Hari ubuzima umuntu abugusiguriye utopfa warabwemeye. Umuntu umwe turahura ari mu kibazo, ndamubwira ati nshuti yanjye Imana igiye kugushinza uti kandi bitarenze mu myaka 2. Arambwira ati mukozi w'Imana, iyo nzu yapfa hehe naho narimba banyirukanye, ndiko ndayerera ndondera hano no kuri kinyumba umuntu yoba arancumbikiye n'igihe gitoya nkaraba ko noronka utundi dufaranga nkajya gupanga. Nta kazi mfite na efo na ruguru, naco ngira ruguru hose narariye, na singi
mbwira epfo na ruguru, ndamubwira ati n'uhoraho yabimbwiye, mu myaka 2 wewe uzaba ufite inzu. kandi Imana imukorera icyo gitangaza. mu mwaka ugira 2 Imana imuha ya nzu. aza kuza kundondera ameze nk'umusaza, ambwira ati mukozi w'Imana, nukuri Imana nitanga kamanyu unasanze itanga umurava. ati jewe ubwanje navuga ati Imana nubwo woma agashambrete ati nje numva nakemera, ariko rero igitangaza ati Imana yankoreye yamaye 4 chambre salo, yarasigurira uburyo yayirose, ndumigwa ndatangara. Imana yacu yivuze biraba, kandi yitegetse bigakomera. isezeranye irashitsa ntabwo ibesha. birivuga ngo ni Imana y'amasezerano, kandi ni Imana ishitsa amasezerano. Imana ntabwo ikorera ku migambi y'abantu, nikorera ku magambo y'abantu. yabikorera ku magambo y'abantu bamwe tuba twarapfuye, yaba yakorera ku byifuzo by'abantu, abatwifuriza gupfa, abatwifuriza gusara, abatwifuriza kuba ibimuga ni benshi cyane. ariko Imana ndayikunda kuko Imana nikorera ku byifuzo by'abantu. Imana ikorera ku mugambi wayo. reka umugambi wayo Imana iwushitse ku buzima bwawe. reka mu gihe cyawe Imana ishidure ibyase guhinduka. reka mu gihe cyawe Imana itabare. umuntu umwe Imana ivugana nawe iramubwira ati mwana wanje humura, nubwo uri kurabura ibyo kurya, ariko iyo ndiko nkujana hariho igihe nakubikiye ibyo byo kurya utari kuronka uno munsi, ati uzaba ubifite kandi uzaba uri mu babitanga, mu bafasha abandi. aravuga ati ariko Mana, ibyo byo kurya ubikiye muri icyo gihe wanyereye ibyo kurya uno munsi, ibyo byo muri icyo gihe ukabyihorera. Mana iramubwira ngo uzaguha inzu nziza, ngo kandi ngo uzapangisha. aravuga ati ariko Mana, nayo gupanga wayabuze, wase kuyama, ese uzampa inzu bipfuye ko nayo kwishura inzu wayanyimye y'ubupangayi, none uzampa inzu kweri? ariko Imana ntabwo ikorera ku byifuzo by'abantu, Imana ikorera ku mugambi wayo. mu gihe gikwiriye Imana yatabaye ubuzima bwe, mu gihe gikwiriye Imana yamuhaye inzu. aho bitangarije ntiyamuhaye inzu muri kino gihugu, yamuhaye inzu mu mahanga. habaye arebasuta badegi bakaya, yagiye mu kadosiye kamwe k'abantu bari kubatwara abantu hanze, akajyaho mu mukino. Imana ikizira hari 2014, Imana imucirizira. ako kanya bihita bicamwo. ibaze gutanga dosiye uno munsi, mu kwezi gukurikira urugendo rugahita rucamo. Imana yamuhaye inzu muri Amerika, uno munsi aguwe neza cyane. Imana yacu bene data mwiyikinisha. Imana izura umuntu amaze iminsi 4 mu kuzimu, mwe murayikinisha. Imana ipasura ikiyaga ikagicamo 2. Imana itobora igitandara, ibuye rikavamwo amazi. Imana yaremye ijuru rikaba rihagaze hejuru ridafise inkingi. Imana yaremye izuba ryaka nta mapire, nta gitoro, nta esase, ariko rikamurika gusumbya ibindi bintu byose, rikahagarara mu kirere risumba ubunini nosi, ariko nirikoroke rihagaze ku ijambo ry'Imana. iyo Mana ni muyireke yitwa Imana. ni Imana idakora nk'abantu, ni Imana itagereranywa. ndashaka nawe Imana igukorere ibintu bitagereranywa. reka dusenge Imana. Imana ikwinjize mu gihe cyawe. ibi rero nibyo Imana yabwira uyu mugabo Habakuki, mubwira ati ibyo ngiye gukora nubwo no bigusigurira kano kanya we ntabyo wo kwakira. erega na Yesu ari jambo yabwiye intumwa, aramubwira ati ndafite ibintu byinshi n'ukuri nobabwira kandi bizima byobafasha, atariko uyu mwanya nimwoshobora kubyihangarira, atariko nzobarungikira umwisi ari wo Mwuka Wera, atuwazabibutsa ibyo nababwiye, yongera nabigishe ababwire nibigiye kuba. ibyo nababwiye ariko ndarungisa undi muntu azabibasa sigurira, azabibabwira, kandi yaramutanze aba muri twebwe. I love you Holy Spirit, agendera muri twebwe uwo Mwuka Wera. Imana ihabwa icyubahiro. rero hari ibintu umuntu abigusiguriye utabyemera bitewe na situation uba uriko uracamo. hari igihe uba muri situation utabona imbere, utabona inyuma. izo ni byo Imana yabwiye Abisirayeli bari mu buja. Imana ibabwira ko igiye kubagirira neza. Imana ibabwira ko amahanga azoja kubasaba.
buja. Ibaze kubwira umuntu ari mu buja ataronka ico kurya apanze ari umuja. Aya basete ubuja rero akaba bumaze imyaka 430, ugaca umubwira ngo ati mu minsi iri imbere ati ngiye kujana mu gihugu citwa Kanani, ati icyo gihugu amahanga yose azoja kugusaba. Tabo bantu uri kurasaba ivyo kurya bakabikwima, bakaguha ivyo kurya ku ngero. Abo bantu uri kurakorera ati nawe iyo ngiye kukujana bazagukorera, ati kandi izabagira umutwe sizabagira umurizo. Imana ibabwira ibintu vyinshi birabaremera kubera bari mu buja. Imana yashaka kubwo buja ibubakura mu bitekerezo, kubera kumara imyaka 400 uri mu buja cyawumva ko abari bahari nabari bavukiye mu buja bakura batazi umudendezo, batazi kwidegembya icari cyo. Imana idutabare cyane. Imana ibabwira atari kantu ngiye kubajana muzaba aba boss, muzarya neza, ni igihugu gitema amata n'ubuki, ivyo mukeneye byose muzabisangamo. Amazu meza muzasanga yubatse, nimuzashika mwubaka, muzashikira mu mazu yuzuye, muzashikira mu mirimo imeze neza. Buri muntu wese azagubwa neza mu gihugu mujanyemo. Ariko aho bari ko bubakira abandi bantu, ariko igihe bubakira abandi, Imana nayo yariko irabubakira muri Kanani. Imana ihabwa icyubahiro. Kanani sibaze ngo n'abamarayika bayubatse, oya, nabandi bantu babaga muri Kanani barayubaka bo bazi ko bari ko biyubakira, bateragira imirima bazi ko bari ko bavyikorera, kumbe bari ko babikorera Abisirayeli bibereye muri Egiputa. Ari abantu bari ko begeranya ubutunzi bazi ngo bari ko biyegeraniriza, kumbe bari ko barakwegeraniriza. Ari abantu bari ko barundanya ibintu bazi ngo nibo bari ko barabirundanya, kumbe bari ko barabirundaniriza wewe. Uko niko Hamani yarundanya icyubahiro, arundanya icyubahiro abwira umwami ati ukunze kuyicyubahiro wamukorera ibi nibi. Yarazi ngo niwe bagira babikorere, ngariko bica birahinduka. Aca bubwira ngo ivyo bintu byose wambwiye genda ubikorere Morodekayi umuzamu. Ndumva hari abantu Imana igiye kwibuka, rega bande gibasate. Ndumva hari abantu bari mu marira, Imana ije guhanagura amarira. Birivuga ngo kurira kwarari umuntu nijoro, ariko mu gatondo impundu zikavuga. Ndumva hari abantu bagiye kuvuza impundu. Reka senge. Data mu izina rya Yesu, uri Imana yumva gusenga, uri Imana ihindura ibihe, uri Imana ihindura amateka, uri Imana waremye byose. Ndasengeye umwere Data, sinzi igihe arimwo, sinzi igihe ariko arabamwo, sinzi igihe ariko aragenderamwo, ariko niyo waremye ibihe, ngwino uhindura ibihe ku buzima bwe. Ari mu gihe cy'akarenganyo, baramurenganije, bamutwaye ivyiwe. Haguruka umuvuganire, umugarurire buri kimwe cyose yanyazwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka imbaraga zawe zimanuke, reka ubutabazi bwawe bumanuke. Abari muri gereza uyibavanemo, abari muri gereza z'ubukene, abo Satani yaboheye mu ndwara, reka umanze rebo shari gabando azizo takira bahaya, bohora ubuzima bwabo mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe mwami kurambure, kiza indwara zananiranye. Ino sida ni murekure, indwara ya kansera ni murekure mu izina rya Yesu. Abagwaye amasigo nakire, abagwaye amaso nakire, abagwaye umutwe nukire, abagwaye asima bakire gukira mu izina ry'umwami Yesu. Maso takabaregi bakaya, uyu mugongo umurya buri gishe, ndirukana buno buribwe, ndirukana buno bubabare, uyu musonga numurekure mu izina rya Yesu. Iyi paralize ndayirukanye mu izina ry'umwami Yesu. Mana y'ububasha, Mana y'ubushobozi, Mana uvuga bikaba, Mana uteka bigakomera, Mana urema, Mana uhindura, Mana ubohora. Haguruka ubohora ubwoko bwawe, haguruka utabara ubwoko bwawe. Ngwino umukure muri ano madeni, era bari mu kwiyahura, era bara masuta kabando. Haguruka utabare mu izina rya Yesu. Mwinjize mu kindi gihe gishasha, nk'uko Abisirayeli wabakuye mu buja ubajana muri Kanani. Era nawe mukure mu buja, umwinjize muri Kanani, muhindurira ubuzima, mukure mu bupangayi, muhinzu yo kubamwo, mukure mu marira, mukure mu gasuzuguro, umwinjize mu cyubahiro, muhuze n'abantu bazima, muhuze n'abantu
umumaro, muha uruvyaro mu izina rya Yesu. Turasibuye inonda yasivye, turasibuye amatrompe navyara abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu. Abamushingiye akarimbi unaza vyare, abamushingiye akarimbi unaza akore mariage, aho karimbi dagashinguye nakore mariage mu izina rya Yesu. Turahamagaye isezerano rye, uru rugendo turaguguruye, imitego satani yasizeho iyo turayikuyeho mu izina rya Yesu. Urugo rwari rugiye gusenyuka turagwubatse mu izina rya Yesu. Ivyo bapfaga rekomande geboria, suka amahoro, umwumvikano, ubumwe hagati yabo mu izina rya Yesu. Kuboko kwawe reka gukore ibirenge ivyo batekerezaga, ibirenge ivyo basaba. Mufata ukuboko mwinzize muri kajya kazi, mu mutahe, mugirire neza, mwe promotion, mugirire neza, ino déplacement na yakire mu izina rya Yesu. Ndatura ukuboko kwawe ku buzima bw'uyu mwene data, ndatura igikundiro kuri uyu mwene data. Abambitswe amashusho atara yabo nabave ko mu izina rya Yesu. Kuboko kwawe kubasunikire mu migisha, aho imiryango itabasunikiye, aho inshuti zitabasunikiye, aho amashuri atabagejeje, reka bahagezwe n'ukuboko kwawe mu izina rya Yesu. Ubinjize mu gihe gishasha, igihe cyo kuroranirwa, igihe cyo gutabagwa, igihe cy'amahoro, igihe cyo kuronka, igihe cyo kubaka, igihe cyo gukora ibintu bikomeye. Nacinjiremwo mu izina rya Yesu. Amen. Mana iguhezagire cyane. Wifuza gusengerwa ari umutwaro ufite, WhatsApp yacu ni +257 65 77 339. Mana ikoze ibintu bikomeye. Fata umwanya wo gushima kuko Imana iyerekanye mu buzima bwawe.